Varias veciñas de Narón uníronse dende hai anos para denunciar un presunto caso de maltrato animal que un home desta vila exerce cos seus cans. Hai un mes fomos a esta zona para ver de primeira man o estado no que estaban estes animais. Está todo hecho de excrementos, iso é verdade. E cheira bastante. E vexo pasar moita policía, ayer pasou, pero non sei que pasa. Non sei que pasa aí. Choran, silbatelles. A veces choran, a veces algo sí. E veces eu vin algún moi estreitiño, moi delgadiño. Intentamos falar co dono dos cans, que accedeu a atendernos por teléfono. Non me tengo que esconder de nadie para empezar. Vale. Lo primero que los perros son perros, son animales, no son personas, para empezar. Y creo que todos los perros que comen, cagan. O tenemos que tratar los animales como una puta persona. A ti denunciaronte por isto, ou non? Sí, yo lo sé. Sí. Y además así que pues... Precisamente esas denunciantes das que fala estiveron pouco despois con nós, aínda que preferiron preservar a súa identidade. Vos, as denunciantes, non queredes dar a cara por medo a posibles represalias. Claro, al final somos veciñas daqui da zona, tamén porque durante todo este tempo podemos pois igual sacar máis información ou sacar outros vídeos que nos poden chegar a que isto se axilice canto antes. O jueves había 8, entre eles 3 cachorros que esa mesma noite desapareceron e non sabemos nada deles. Unha vez máis tentamos falar co propietario, pero desta vez xa non foi tan amable. ¡Arrascar los cojones! Que os voy a denunciar a todos. Nos simplemente queríamos... Aquí, que la voy a... Me cago en Dios que voy a salir con la chisma. Como é a convivencia? Nefasta, todos os días con chillidos, con olores, con golpes, con gritos. Unha vez máis tentamos falar co propietario, pero desta vez xa non foi tan amable. Cando estaban grabando esta reportaxe, o equipo viuse sorprendido polas ameazas directas do dono dos cans. Con tranquilidade. Arráncate de aquí, pero ya. Podo estar na rúa, non ten por que decirlo así. Estoy avisado. Arráncate de aquí, que vea, dicho lo sale. Perfecto, por que amenazar? Escoítame unha cosa, estou na rúa e como me sigas amenazando, chama a policía, Estás avisada. Malia tensión, as veciñas non tiñan pensado ceder na súa denuncia. Eu entendo que son cans, eu entendo que son animais, pero creo que hai un límite que non se pode pasar, que é o maltrato físico, a desnutrición ou o abandono pleno como os teña este home. Dende aquela, os intentos de intimidación por parte do propietario dos cans foron en aumento, chegando incluso a ameazas de morte. Anos de tensión e presunto maltrato animal que hoxe, por fin, poderían chegar ao seu fin. Son as 10:15 da mañá, acabamos de falar coa Policía Local de Narón e co Seprona que nos pediron, por favor, que non gravásemos ningún plano nin a eles, nin o dono dos cans. Están collendo os cans, estános levando desta casa despois das denuncias que houbo, o que sí parece ser que os está entregando por propia vontade. Encarecidamente a policía nos pediu que non gravásemos esas imaxes. Eu estaba deixando as pequenas no colexio e chamoume unha das compañeiras me dixo que vira a Wicón que viña hacia aquí, entonces deixei todo o que estaba facendo e vin correndo e xa me encontrei 2 coches da Wicón e unha protectora, bueno, a perrera municipal daqui. Pregunteilles, confirmáronme que se van levar os cas. Dixeron así, dixo a da canceira, sí? Le pregunteille e díxome que sí, que viñan para levar os canciños e pois despois terán un proceso para esterilizalos, bueno, mirar que necesiten algún tratamento ou non e por fin poñelos en adopción. Está claro que hoxe é o día dunha enorme alegría, unha enorme vitoria, entendo a túa alegría. Sí, estou moi, non sei, estou nerviosa, estou contenta e pouco máis podo decir que por fin. Os veciños daqui de Narón, deste barrio, levabades vendo os cans nese estado? Desde 2023. Pasaron 3 anos. Sí. E hoxe é o día, por fin. Sí, por fin.
Soy testigo constante desde hace unos 6 años de cómo tenía un criadero ilegal ahí. Cuando pusimos la denuncia esta, había 5 perros y 3 cachorros. La primera entrevista que nos hicieron salió aquí con una vara, los reporteros y todo. En redes sociales poniendo fotos de balas y de armas y amenazando a los vecinos de que, como se crucen los cables, que les va a pegar un tiro. Este é o primeiro can que están sacando, da casa, pero son moitos cans, non? Sí, sí, sí. Admiro a mi hija por todo lo que lleva hecho, por todo el trabajo que entre ella y otras compañeras que hicieron hasta el momento y todo lo que consiguieron. Inhumano lo que este hombre estaba haciendo con los animales. A las 3, 4 de la mañana escuchábamos los perros llorar, conviviendo con sus propias heces, la suciedad, los cubos de agua verdes. Están saindo máis cans xusto da casa. Estamos vendo o cuarto e quinto can que están sacando. Ahora hay que mirar pues lo típico de hay que desparasitarlos, hay que llevar una buena pauta de desparasitación, habrá que vacunarlos, hay que ver si alguna de las hembras puede estar preñada, porque también puede ser, porque hay machos y hembras. Entendo que o dono dos cans perde a custodia dos cans, non? Bueno, eso ten que dictaminar durante o expediente. Se as resolucións veñen nese sentido, os cans despois poderíanse dar en adopción, unha vez se perde a potestade dos cans.